بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja u bqimet bernama فتاریه ام لپیشبری ونه به ایرو ام لدیاربکرن 22 ماه رمضانه ایرو انشالله امی حتی نیزی فتاریه دوی برنامه ده به هفدور بن و لگوتنو نصیحت سیدای خواه یهجا سیدا مل انور قلد شارستان گوداری بکن میوانه میرو سیدایم خیراتن سرچاوراتن خير خضر الله خضر جوار رسیب ان شاء الله خير مزم که سروك اتحاد العلماء مل انور قلد شارستان ایرو میوانه برنامه مجارا ما ایرو تماشاوان هیجا ام دخوازن سر عمل صالح انك خبر بدن لورا خلاصيا انسان جبو آخرته عمل صالح دایم ویا باش تزانن عمل صالح چیه عمل صالح چنه عمل خراب چیه لهمبری عمل صالح
و چه فایده بده مرو چه فایده بده انسانا هم لوی دنیه هم لآخرت لورا مانا دوی دنیه ده پرکن و کرته عمل صالح ارچخا انك زحمتي وهبنجي لورا عبادته طاعته وعملك مرف دكه ظاهرا هناك زحمتي ويجي هنا لبلي اساسا جبو اخرتي حياه انسان دها مهمه وبقيمته جبر في متخوازن باوي كبر فرال سر عملي صالح خبر بدن وكا عملي صالح بتشوا مرف دكاره بدست بخه امي ان شاء الله السيده اخوه گهداری بکن لی میوانین می دنجی هنه براین می هنرمند özcan günerum خیراتن سرچاور هاتن تبی کوما خو اکیبا خو برایم عزیز و یلماز و عبدالله و افدورنه ام پیشیل و گهداری بکن کرم کن که özcan اون دست پی بکن حياتي رحمي عزمونو عردي نونو آوي حياتي رحمي عزمونو عردي خلاصين سونوني يسلوماوي حياتي خلاصين سونوني يسلوماوي حياتي
ما يتمندي ما حسرتي تمندي بيت ما يتمندي ما هي بداري تبي يسلوما بحياتي ما هي بداري تبي يسلوما بحياتي İslam ve hayatı. Xuda xira mazım ki inşallah. Seyda min amel salih me guam irohnek haber bidin. Qesta me ji amel salih çiye? Yani ji amel salih tamam bahskin çid keve bira meriv keremkin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ya Rabbi ve maha Ramazan dad ve maha ku deri rahmeta Xuda vedbe o deri azabı Xuda te girtin. Mebgari nic salihat ameli mecib garic ameli salih. Amin. Malum Kur'an-ı Kerim'de pır bahsa ameli salih insanı salih te kirin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam servi ameli salih pırzedin haberdane. Xuda Kur'an-ı Kerim'de dibe innellezine amenu ve amilus salihat ulaikem hayrul beriye. İnnellezine amenu van kese ku iman anine Xuda o ameli salih dikin. Ameli salih yani tisek Xuda pe emir kiriye. O Peygamberi Xuda pe emir kiriye. O van insanı evliya, asfiya, şüheda salihine kutey gotin kirine evya ameli salih. Salih de Arabi de mana uygun. Uyguni emri Xudaya yani muvafıkı emri Xudaya. Muvafıkı emri Peygamber yani tabiiyeta Peygambere. Yani Xuda Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor inna Allah ni'ma ya'izukum bihi. Xuda enste qanc ve va'stke nasihat etke. Yani de hayata ve da jibu hatire xalasiye ve ahireti di cenneti da ون çpe xalas fin Xuda lwi nasihat ke. Xuda mesela tavsiye ameli salih merkeriye. Mesela ayet ki da Xuda Azze ve Celle dibe beşşirillezine amenu ve amilus salihati ulaike lehum cennetun tecri min tahtiha el-enhar. Ya Muhammed mizgim devan kese ki iman ayın tabi arkanı imanı beş şeş habin. İman ayına bi Xuda meleketi, Xuda bi kitabı, Xuda bi Resulü, bi kıyameti, bi cenneti, bi cehennemi, bi kaderi. İman ayına tabi iman şartı. Hatta ki iman insan neyine çıka ameli qanc bike jenayı kabul kirin. Amel şartı, ameli yani iman anine göre avli mervi iman van erkanı imanı İslami bine heyce mervi ameli salih. Kana pır cehe ehli küfri cinki ameli qanc serbe salih yani uygun. Mesela kafir ki mesela qancil fakir ki bir amel ki qanca salih. Lakin Xuda Teala mükafata kafirler dünyayı da devan. Ahirete de jwanan tişkitin ama ey Müslümana Xuda Azze ve Celle bi innellezine amenu ve amilus salihati ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin tecri min tahtiha el-enhar halidine fiha ebeda. Ya Muhammed mizgin devan kese ku iman ayın tabi iman avlime go şarta ve ameli salih tkin ajwara cennet hene. Cennet huzura Xuda da tabi cennet bahçe xoşsun. Dida enva'i tiştekü ihtiyacı insan peheye duan cennetadan qasru quna xoş xorunu ve xorunu jhuriya her şey cennet jete gudun insanı ku ameli salih bike Xuda Azze ve Celle bit mizgini de Muhammed ve insanı ku ameli salih tkin ku jwara cennet heye o mesela tabi bütuni yani ev nimetu o meyve fiki ve huriye cennete jwara hene. Bale. Evet, ayet ki dina Xuda Azze ve Celle mesela dibece
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون ilk سبقته كرن هاتن بالإسلام من المهاجرين والأنصار. مهاجرين tabi أصحابي Peygamber kul Mekke Peygamber iman anin ev yani amel ki salih kirin. Terka ve düşünce küfre kirin, şirke kirin, akraba kirin. Pri ashabiye Peygamber Mekke-i Mükerreme terka pireku, zaruku, malu, milke xwe her şey kirin. Jibu kus Xuda ve Peygamber nakaten Peygamber'e hicret kirin hatır Medine. İşte tabi Xuda Teala medhayvan ke vasfevan ke ve sabiqun el evvelun min el muhacirin vel ansar والذين اتبعوهم بإحسان دي حتى قيامته إكبت تابعي مهاجروا أنصارا كالرياوان خوية عملي صالح بو رضي الله عنهم خدا جوان رازية وردوا عنه أوش خدا رازينا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وخدا جوان رازية أوش خدا رازينا وقتك خدا مكافاتا واندوان وخدا تعالى جنات كي دوان o bini qasr ve qunaq hayvan cennete tabi abu cemukani çar cemi cennetine yek hingi ve yek şire yek normal ve aba amzan tabi aba cennete o yek içki tabi içki cennete insan serhoş nake Xuda de be radiyallahu anhu Xuda jwan raziye ve radu anhu ve ev Xuda razine ve adda lehum cennetin Xuda jwan ranki cennet bahçe ve qasr ve qunaqa hazır kiriye تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا دبنيوان قصر وقناخ وباغشادا يعني جم وآب وكاني هاركن او جي ابدي دوي جنتي دانا مرن تنه انسان دايم جنجه اختياري تنه نخوشين تنه و تشتكو انسان جي نرازيه تشتكي تنه خدا بي ولهم ما يدعون ولهم ما يشتهون انسان جنتي دا çبخوزه جي انسان راهيه o iştiha insan çabuk olsa insan rahat zalikel fevzul azim Xuda be ev kurtulsa mazını eve. İşte insan bu ameli xuye salih digice rıza Xuda digice cenneti xuye ameli salih Xuda azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de defalarca derbastı be xuye ameli salih ve insani salih hatta da ayet ki de Xuda azze ve celle de yes'adu ileyhil kelimut tayyibu kelime ki tayyib, temiz, guri yani istaka Xuda, emri Xuda ve vakti devi insan deri suud ke meleket dibin huzura Xuda. Vel amel salihu yerfa'uhu. Vakti amel ki salih insan çevbe Xuda azze ve celle ve ameli bilind ke be huzura Xuda roja kıyamete ji bütuni insan kurçun haşri defteri insan jordaten kevin desi insana. Xuda azze ve celle ve emma men ute kitabehu biyemini fesevfe yuhasebu hisaben yesiran ve enqalibu ila ehlihi masrura. Eko deftere ameli bir deste rasti vere. Tabi xuye ameli salih deftera wan ku ameli wan her insan dünya çe ameli bike ameli xarab deftera vida ali xarabiya te nifsandın o qanji deftera vida ameli mesela qanji te nifsandın insan hatta Hazreti Ayşe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pırsad ve ya Resulallah roja kıyamete de haşri de en pırk insan da tırsa kiza vakti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yek vakt ki vakta ki insan seber mizanı tabi mizana ameli insan te tartmış kirin. Vel veznu yevme izinil hak. Xuda bir tartı vezna amela roja kıyamete hakka taka ameli qanç pır kiriye xarab kiriye. Da ameli salih kiriye ameli fasid ku vasfı ehli küfrü dalalet şakavete den tartmış kirin. Femen sakulet mavazinuhu. Kesekum mizana ve ali khayri ameli salih giran vere feulaikellezine femen sakulet mavazin feulaike humul müflihun. Ev felah edan, halas edan, cennet edan. O mesela hesap ki hindik deminin o için ba ehli xo, akraba xo, dost ve ahbab xo de cennet edan. Ama ve men khaffet mavazinuhu kese ameli ve salih hafif vere faslu ve harabiye giran vere
فأولئك الذين خسروا أنفسهم أو كسن كوان خسارته للنفس خكرية بدست خو آبدنا ضلالته اتباع نفسي كرنا يا شيطان كرنا يا طاغوت ظالما كرنا يا خرابا كرنا أو وان بدست خو يعني خو آبدية عذاب خدا خو آبدية جهنم خدا جبروي هواي بني پیغمبر امد به يعني خدا القرآن الكريم به يصعد إليه الكلم الطيب kelime-i kanci insan da bir insan subhanallah deri, elhamdülillah deri, Allahu Ekber deri. İşte ki zikre uyguni emri Khudaya o mesela tişek peygamberi mekiriye o tavsiyel ümmete akire kunji bikin ev kelimet çed huzura Khudaya deftera ameli ameli salih da te nefsandır o vel amel salih yerfa'uhu Khudaya be ameli salihci yani Khuda bilindike bu vasıta melekete diçin huzura Khuda roja kıyametici ev deftere ameli insan te da inci insan ra vakti ameli salih galibe insan ehli cennete vakti ameli fasidu harab na'uzla ziyadetir be ev ehli cehenneme ve hatta Khuda azze ve celle bizzat karşı ehli cehennemi Peygamberi medve beykud nabeyna insan ve ehli cehenneme de yani perde hebe Khuda be elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tukezzibun ما آيات القرآن مجورانات خواندن خدا بعثا صلاحة فساد نكر أهل إيمان و أهل كفر نكر بعثا عمل صالح و عمل فاسد نكر وكما تكذيبا يعني أمر خدا كر ألم تكن آيات تتلى عليكم آيات القرآن مجورانات خواندن فكنتم بها تكذبون وتكذيبا آيات خدا كر إلو تريا أمدنيرم پر إنسان أهل إنكار أهل دلالة أهل كفر yani hakaret-i İslam etkin, hanaki khub Kur'an etkin ve ameli Müslüman etkin, evanani teb ehli cehennemeyle ica roza kıyamete ey Müslüman ehli iman, ehli ameli salih ve hanaki khub van rabkin. İca Khuda be ve çma ita'a kitabam nekir ve ameli salih nekir hatta ku ilo ve nekatan bi agre cehenneme mkedan cennete. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Ya Rabbi ولا الشقاوة ما الضلالة ما كبرى ما غرورا ما شهوة ما طماعي و مثلا جمريتيا ما ما غلبته كر جبروي أمشون ضلالته إذا تبي دوي حالك الجهنمي دانا خدا رجال كن به ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون يا رب تيجا ما الجهنمي داخل ما بشيني دنياك ما إجا عملي صالح نكر ما إجا اتباع أمرته نكر ما رأى پیغمبرته تعقيب نكر ما رأى الصحابي مهاجر وأنصار وقنجا والصالحين مثلا ديني خدا عز وجل مثلا من يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أصحابي كي پیغمبر ناوي سوبان بيه پیغمبر چه حرب كي وقتاش حربي جزبره دين نيركو أو سوبان بيه وكا لابكي بري ضعيف بيه وپريشان بيه وجودایی بچوک بیه پیغمبر علیه السلام به یا سوبان چه حالت هست نخوشی؟ لبی یا رسول الله از نه نخوشم. یه بیت ما اب چه حالاتی سیده؟ لبی یا رسول الله از بیته تحمله من تنه. وقتی ترچیجی کی ترچی حربا و تغریری از بیته لبین تحمله میجا حتانی آمدگو در آخرت بیجی از بمرن از پیغمبر مد جنتی دا بگیجن هب مصبر خودتانی. ایرو النهر مهارن جنتي جتي مقامي تلكو وإيملكو وإيم بلجيس خوز نتسم جنتي جبروي هو اسكدما بي مراقي اسكدما بي حالي إذا خدا آيات ناصرتك خدا دبي من يطيع الله ورسوله كي إطاع أمري خدا وبيخمري خدا بك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أو دقالوان كسائك خدا قنجو نعمت لوان كريا من النبيين دايك خدا قنجو نعمل لوان كريا كينا من النبيين جاء أنبياء والصديقين وجاء أهل الصديقين النبيين والشهداء الشهيدة يكو شهيد من الرياض والصالحين يكو عملي صالح كرنا بني رأبان أنبياء شهداء صديقين والصالحين وانا أهل عملي صالحا أهل جنتنا خدا عز وجل دبي كي إطاع أمر خدا و پیغمبر که او دیگه انبیاء یعنی تید گل پیغمبر بی دی جنت دا وقتا کته بران عملی صالح بکی إطاع أمر خدا و پیغمبر بکی تش صالحین ای
و مثلا تبگیجی پیغمبر خدا پیغمبر ناقتی مثلا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ام مرتبه مازند قیامتی داشت پیغمبر آیه و مثلا المرتبه دودا ایکو به قومشی و به جیران پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دوید جنت دا ان ایک پر اجوان حست کم و ان پر ایکو جنت دا نیزی منن ایکو اخلاق وان خوش اخلاق تابی بتونی عملك خدا امريكا قرآن كريم دو خدا دقره حتى مثلا اصحابي پیغمبر بسي وفاتا پیغمبر دا لسن با پیغمبر دبي شي بيركا پیغمبر حضرت عائشة دبي يا ام المؤمنين يا ديا مؤمنة عملي پیغمبر چبو جمارا بيجا بلكي ام مجبير كربا امش عملي پیغمبر شي خدمت و خبادك پیغمبر كن جي دور بوبن جمارا بيجا ام جيوي عملي بكن ام يعني بيجين صالحين و پیغمبر و انبياء حضرت عایشه به خلقه القرآن اخلاق پیغمبر قرآن بود هر پیغمبر وفات کریه اما قرآن حتی قیامت نامده پیغمبر علیه السلام قرآن عمل کرد خدا قرآن کریم نده ان الله ما يعظكم به خدا تعالی انت سيقنجل وعظ نصيحتك الى وقتك ام القرآن تعقيب بكن وبراء عمل بقرآن بكن ام تابعي پیغمبرن تابعي بتوني انبيانا تابعي مثلا اصحابي پیغمبرن تابعي انسان صالح و انسان ولي و انسان قنجام تابعي وان بله يعني السبب خلاصيا انسان كو انسان چه جنت اواب عملي صالحة عملي صالح جي اتباع امر خدايا وامر پیغمبر اتباع پیغمبر اولياء الصالحين والصديقين بله سيدنا مودنا خبردان خدا في بحث كر وجو إنسان غير مسلم جي هناك وهناك عملي قنج وباش دكن يعني فرض مثال آليكاريا فقيرات كن يعني جي لزيروحة لحيوان دن خوديتي دكن مثلا لأفانا عملي صالح ناين حسباندن اف عمل وانا بجنتي بله إيمان لازم يجبوه يعني tabii ki bu iman ne? Yani ameli insan dünyada fayda davan. Ana kafir ki dünyada kancik ki ve amel ki uyguni İslam'e. Lu fakir ki bir rahmi. O mesela kani kilci ki bir ki veka aveb de insana. Mesela mali kul fakir u fukara ولو فقيري مسلمان جي داخل مسكه بده افيا عملك صالح لكن عملي بي صالح الدنيا دا صلاحت يعني جرا ويغنى مثلا خذ تعالى عمري دريج ديكي خذ تعالى صحتي دي خذ تعالى مالي زيدتك خذ اولادي انا مدنير مثلا الدنيا دا ان بر خوي مال وملكه دا زيده كينه اهلي كفرينه خوي جوجو قوتا كينه اهلي كفرينه جبروي هواي خذ تعالى مكافاه دوان الدنيا دا دوان اما دا آخرت دا و جنت خدا ابدی چیکریه جنت دا پارا وانتنا لا خلاق لهم فی الاخره خدا دا آخرت دا رحمت خدا دا پارا وانتنا و جوان را جهنمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خدا دا ان الذين كفروا وانا كافر بنا وكنجي من اهل الكتاب اهل الكتاب خريستيان ويهودين الكتاب أهل إنجيل وأهل التوراة والمشركين اللي إذن تب مشركن كومونيستو سوسياليستو لايق وفان فكر باطل إيكوش شيلك را عبادتكن إيكوش كبيرة را عبادتكن إيكو تام هيش دين تنا جوانا مشرك تيغوتن منكر تيغوتن ملحد تيغوتن أو في نار جهنم خدا بقى وتبدا آخر جهنمينا ميدانا خالدين فيها وأبدين جاء جهنم دابن أفيانا أعوذ بالله أبغانا إيكو أهلي كفرنا لكن الدنيا دا دبك خوية تريليون بن خوية مرسيدس بن خوية بنزين بن خوية أباردومان بن خوية جندا وشهرا بن خوية هر نعمة ومنفعة الدنيا أما دا آخرت دا تشتكي جواراتنا. بله. لا خلق لهم في الآخرة. خدای جوار عزیزه ام هنک بینا خوب دن دیسا برایمی هنرمند ام دخوازن لوان گهداری بکن اوه جمره إلهي كي إن شاء الله بخوينن كرمكن
بيدا بودر دنيا بو مسكو ماور مستضعف فاكر باور دبي مهاني ساني مستضعف فاكر باور دبي مهاني ساني هات أحمد مرسل هات صلوا على محمد هات افتخار مهات صلوا على محمد هاتروني يا شعبات صلوا على محمد تبي مهاني ساني صلوا على محمد تبي مهاني ساني صلوا على محمد رحمة سر عالم سرداري نسل آدم هل داج ما درد وغم دبي مهاني ساني هل داج ما درد وغم دبي مهاني ساني گلابو هارا رنگی نانی جمهرا مزگین مزگینا دین مبین دبی مهانی سانه مزگینا دین مبین بیستو یکی نیسانه هات احمد مرسل هات صلوا على محمد هات افتخار مهات صلوا على محمد هاتروني يا شعبات صلوا على محمد دبي مهاني ساني صلوا على محمد دبي مهاني ساني صلوا على محمد نافاتيا فاران نورك بلا والجيهان روني كر عرض وعزمان دبي مهاني ساني روني كر عرض وعزمان دبي مهاني ساني فجراس بيدا بودر دنيا بو مسكو ماور مستضعف فاكر باور دبي مهاني ساني مستضعف فاكر باور بیستو یکی نیساني هات احمد مرسل هات صلوا على محمد هات افتخار مهات صلوا على محمد دبكة بطولات صلوا على محمد هاتروني يا شعبات صلوا على محمد دبي مهاني ساني صلوا على محمد دبي مهاني ساني صلوا على محمد دبي مهاني ساني صلوا على محمد خدای خیره مزم که خدای جوارا زیبه و دیسا مهانی سانه خست بیرامه راستی مبریا مهانی سانه و مولودا پیغمبر کریه جبو و نخوشین چند سال نابردانه انشالله سالات پیشته مدیسا به برنامه مولودا پیروز جاره کدن مولودا پیغمبر پیروز بکن انشالله سیدای من به دست خستنا عمل صالح یعنی امید حیاتا خدا چه تطبیق بکن فرض مثلا وك لميجي وك زكاة افجي عمل صالح تين حسابه بله معلوم عمل صالح ده عمل هذا تشتي فرض هنا ايه سنة هنا فرض طبيبان تبع عمل صالح عمل فرض ايه خدا بي امر كريه وياجي پیغمبر امر كريه طبيب مذهب امام حنيفي ده فرق بين فرض و واجب يتكن واجب دبي اوك حديثا پیغمبر هي
hadise ahada pe emir kire vacibe. Lakin tişek Xuda emir pe Kur'an-ı Kerim'de ev farzı. Ev ya mesela emri Xuda, emri peygamber lüzumi pe hatbe kirin ev yani farzı. Yani vacibe ameli salih qence. Mesela ana erkan-ı İslam'ı beyincin. Veli mebariz kir mego erkan-ı İslam'ı iman-ı şeşin. İmanı Xuda hatta kaderi ama ameli salih ise ev yani erkan-ı iman-ı i'tikadine. Mer be akida xo, be kalbe xo, tefekkür ve düşünce xo baveri bke Xuda heye, xoye be kainat Xuda yeki en fakhşbaha ve hakkı Xuda da be iman şey kabul nabe. Ameli ve tevbe yude. O meleket hene Xuda Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kitab-ı semavi da bahsa meleketa kiriye. وبحثا جنة جهنم كريه بحثا كتاب سماوي كريه بحثا قدري كريه وان تشتكو شش ركن إيمان تفكي مسألة قرآنينه خدا القرآن الكريم راش مرة بحث كريه يكي إيمان بينينه دمي إيمان قرآنينه aynı أفانا تب أركان إيمانينه yani اول گرمر باور که مثلا زبانه işte cennet cehennem heye insan ve dünyaya ameli salih qanç ke قنجيات كا وشبو خاطري يقول الجنة دي خدا مكافأة يدي وكو استاد بدي زمان رحمة خدا لي دبي الدنيا دار الخدمات دار الأجرة değildir. Dünya ciye hizmeti. Tilbir hizmet ki ahiret ji vakti mi her ücret akı bısın. Hatta insan ilk keva kabri Peygamber medve el kabru ima ravdatun min riyadil cennet ev hufratun min hufalin nar. Kabir ya bahçe kiş bahçe cennete ya naval kiş navali cehennemi. Çima dibe navali cehennemi o çima dibe bahçe kiş bahçe cenneti. Vakti insan xoye ameli salih be kabir jera bahçe kiş bahçe cennete. Hatta Peygamber medve vakti meleketi Xuda suali insan kin Xuda te kibu Peygamber te kibu. O mesela dini te kijabu, kitabete kijabu, kıblete kijabu, huşku birayete kijabu. Şeş sualaj insan pırsın. Vakti insan van cevabı da Xuda Teala bqadere ku çabi bibine akabre ifretke otke bahçe kiş bahçe cennete. Evcik ne şehid abi o ne enbiya abi. Şehid ve enbiya şu arwah hayvan Xuda dibe cennete tayr ki kesvanı çeytke bedene want keve hındırı bir tayri her rod için cennete edgarınç nimetü istifade binin o mekanı van le asmanı hafta kanadil yani kandil ve ala Türkiye hanetin kevni vederi hatta kıyameti ehli salahati eko xoye ameli salih ve ne şeyine enbiya ve Xuda Teala azze ve celle kabravitke bahçe kiş bahçe cenneti hatta insan mesela da ali rast da pencere ki nabinavi makamı vi cenneti da vedbe hatta kıyamet el makamı khudnela be hiskirna per keyf khashya makamı keyf khashd be vakti kıyamet radat khuzi be hazara sal da kabra Xuda mabe havi ku yani dakika kitya mabe o derket be işte tabii Xuda Teala metavab ke jon iru mesela ameli salih yekje eve كل ميجة روجية حجة زكاة zaten كلمة شهادة أوجي قوليا لما صبنا به يعني الميج معلوم Peygamber عليه السلام ده حق الميجة به الصلاة وعماد الدين الميج ديرك دين إسلامي çünkü roje 5 vakti insan roje 5 vakit dişe huzura Xuda da ahdu söz eder ya Rabbi söz dedim az ahd dedim kutar Rabbi mini az abdeteme az rabitiyata kabul etkim o emri tebcitirim İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in az yalnız tebtenira ibadetkim o tebteni yardımı ser umuru işe xuye dünya ahiret tebe tebteni khozum yani tabi Peygamber medve ise ista'ante festa'in billah ve ise se'elte fes'elillah vakti te yardımı khos Xuda bkhoza vakti te tişki sual ki disas Xuda bkhoza vakti mis gayri Xuda insan ki bkhozun فيتعرض بدماء احتياجات خو من نامينه جبروي هاي حتى مثلا حديث قدسي ده هي خدا عز وجل دبي وقتا مربس خدا نخوزا خدا عاجز تبه اما جي انسان داري چند زياده جيكي بخوزي او بي عاجز به اي خدا تشقا جي بخوزي او خدا كيف خوش تبه جبروي هاي لمش مثلا tabi direk dini İslam'e ki roje 5 vakit insan deçe bu Xudara ahdu bazar etke sözde ki ya Rabbi bizi abdeteme o da emrete dame İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in tabi
معنى فاتحة دريجة وكما بكن دماء علاماتك خدا را بيعتك مثلا ابيا لميجة حتى بيغمبر عليه الصلاة والسلام الفرق بيننا وبينهم الصلاة فرقنا بينما وأهل كفر لميجة يكي كل ميج بك من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر يكي كل ميج كي عمدي ترك بك وبي كافر دبه يعني خدا محافظة بك إمام أحمد بن حنبل دبيكو ولو سر آبي بحوزي بالبر آبي ولميج نكا بي كافر دبه ما إمام دني دبن كو إنكار بك كافر دبه لكن تابي دبر دا إمام أحمد ذات كي مثلا زمان إمام مجتهد وخوي مذهبية يعني تهلكة كفريد يعني نكرنا لميجي وك وقبولناك ده حسبين يعني وك يجي سري خوش ترى نعطيني يا ربي يعني أنا مثلا روزك مرد ميسكة تدي حفظ ركعتي فرس مرد من السفر ده بقى حفظ ركعتي ده حفظ جرى فاتحة خويني بخدا رب بيعتك صوص دم ترى يا ربي عبد تما تدشكي شتبي باش كسا عبادتناكم yardımıyız kesana khozum o babı xoraj insan babı xoraj secde ve pek kafir be. Şimdi melike xoraj en dostay xoraj bireka xoraj diya xoraj secde ve pek kafir be. Lakin secde khası bi Xudara o Peygamberimiz Aleyhisselam ve akrabu ma yekun abdu ila Allah ve sajid. En zamanı ki per insan nezi Xudaya da hali secdede fet'ullah fi faqamin en yuqbal minkum. Peygamberimiz ve secdede Xuda dua bkin layıkı ku dua kabul kün çünkü en zamanı ku nezi Xudana yani mesela ev dua kirince yek ibadet salihe ameli salihe dua kirin Xuda Kur'an-ı Kerim'de ve levla duaukum ma ya'bu bikum rabbi eğer nec duayı ve biya Xuda ala tedairu kıymeti nedava ud'u rabbakum tadarruan ve khufyatan Xuda beymiş Xuda'yı Xud zari bikin bari bikin tadarru bizari bi yaqarish ve khufyatan gizli denge yapar dua nakin ve mesela ud'uni estecib lekum Xuda bey dua bikin az icva kabul bikin Peygamberimiz bey dua ve mukhul ibadeti mukh yani beyin çavana insan bir beyin yaşamış nabe mesela beyni insan meci insan seri insana damla ki خوين هذا سري إنسان يا فلج يا دمرة يعني هكذا بيني إيلك أبعستي إنسان تبوصان زار كيوري إنسان بينا أب پیغمبر مدبي ده عبادة إنسان ده عملي صالح ده أن عملي قنج بين دعاء دبي مركزه يعني مركز بين مركزه çünkü أنا دلميجا دعاء هي روجيا دعاء هي حجيا دعاء هي هر حال وأحوال إنسان دعاء مثلا إنسان جنابت إنسان بيركت حيزات نفاس هذا نكاره ibadet inki ibadet ke meyiş ke tavaf etlayıp ke lakin dua her halu karida karab ken hatta mesela kitabı fıkh ben mesela Kur'an tabi evci ibadet ki Peygamberimiz be en per mesela ana mevarin belki servi bahsi Xuda Kur'an-ı Kerim de rojiye da nazil kiriye en per ibadet sünnet ne farz sünnet mervnizi Xudat ke Xuda Kur'an'ı إخواننا قرآن ابن الفرتسك مربنيزي خداتك أوجي مثلا طبيع عملي صالحة يعني مثلا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بيكي كو حرف كي بقرآن بخوينا بحرف كي ده سوام جرانه از نابجم ألف لام ميم حرف كي بلكي ألف حرف كي لام حرف كي ميم حرف كي سري سورة بقرة دا كو ألف لام ميم كو إنسان تخوينا ده سواب زي إنسان حاصل به إذا رمضان ده جي خوي تعالى وي عملي إنسان جي قاتل ميسك يك فايدة رمضاني مثلا عملي إنسان قاد به يعني تسيق بري يك بدهاي إذا بلا يك أو دهجي بدهاي ويك تشب صديق بله جبروي هو يعني أب لميش توا عملي صالحة روجي عملي صالحة روجي حياة إنسان ده برمهمة يعني خدا عز وجل بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما رمضان خويت على أوقات قدر وقيمة أوقات خير مصنع أوقات قدر مثلا مكافأة وزيادة بلاتشية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خذت بما رمضان ما هي كيف سنة القرآن دبي ما هي ناصل بيه أب حرمتها في ما هي وخذت على عملي إنسان ده أمبر جروجي حستك جبروي خويت على عز وجل جبو جناي إنسان تبع فوبك ببرچیبونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خدا عز و جل گوتیه
يعني بتوني عملي بنو آدم جيرا ويك بالدهاية حتى حفطة حتى حفصدي خيني روجي جرتن خدا عز وجل حديثات قدسية قوتيا روجي جرتن عبدي مش بومن ناني خو تركتك بومن خورنا خو وخورنا خو شهوتا خو تركتك ازي روجا قيامتي مكافاتا وي ازي بدم سنر جيراتنك خدا بده ببي مصنات ياخو ببي عظمت اخو مكافاتا روجي خدا ده سببي يتمن دبي خدا قوتيا عملي بنو آدم تبجرا روجي جمراه حتى من علماء اسلام دبن روجي گرتن ملوك راج طاغوت راج ظالم راج پوتارا هر عمل طاعت عبادت هاتيا كرن حرمت هاتيا كرن لكن بروجي گرتن برچيبوني جغيني خدا تك هسيرا عبادت برچيبوني ناتيا كرن Yani herkes seri oktavan diye belki bir secde birine mesela singi خود دستيوسن her çeşitli hürmeti ملوك راج طاغوت راج ظالم راج پوتارا هاتيا كرن tabi ev put timsalen givane ki insan olan şirik olarak kabul kılır. Rab kabul. Lakin bir çibune yekke ji tağut ara, ji müluk ara, ji putu sanam ara ibadet nekire bir çibun khasib Xudaya loma Xuda azze ve celle de roji girtin khasimne abde misma roji digre roja kıyamete mükafata ve ezibdim. Hatta roji girin de rivayet ki de ya de tabi insan kibir. Xuda azze ve celle de kibriya azamet amına. Yani abamına. O mesela azamet ji izar amına. Eko xu kibri deyne ev be abamra o be izar amra be gumlek amra bira mücadele ke. Ek mra mücadele ke zi ser devi babecim cehennemi. Az beri de roji da kibirci insana çenabe. Vakti insan bir çile melul be zelil be. Hatta da rivayet ki he rivayet ki hadis ila de ev nefse insan tabi kibre, gururliye. Yani innen nefse le emaratun bis su. Xuda azze ve celle de nefse insan per emri insan ke pisliye kotitiye. De Xuda be çi azabi nefse da azabdayn Xuda je persi go tikiye eskime nefse go la titti es. Abditiya khus Xuda ra kabul nakir. Titti ezim. Xuda Teala bir nefse ve da tehdit kene ve bir çiş, bir çibune bir çima tabi zelil bu, melil bu, hakir bu, rezil bu. Xuda go eskimetki go te Rabbi min yes abdeteme. Yani gerçekten ana mesela bin yere emroji diken 16 17 hatta 20 dakika 20 hatta eml piyan karım sekinin. Ya emz çadkhona ve kuvvet ve gücü xo emz rızkı Xuda ya beni iro ana mesela bahara orta yani nizi vakıdana nisane baran nabare hakud hafta ki de hafta ne baran ne barana ne bare debru deru işu ve servada kedi ardı tabil memleketi mel boşirçe. Kivi baran edbarine Xuda azze ve celle be eferaytum el ma ellezî teşrebune entum enzeltumu minel mizni em nahnu'l munzilun. Acaba be barana kuca asimana avla nazil be ve baranı ve nazil tkin ya em nazil tkin. Eğer ma hizb kira ما بخواستا ميوي شور شكرا بني أنا أبارا المقول ما سر بحرايا نازل با خويت على أمري ويتكا عول تيني سلسلمة با عول رطوبات دقرا و باران داملا دبارا و خويت على دبي أزمكو أزبي كائناتي آب ددم أولم يرى الإنسان أننا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون. Xuda be eğer insan çabe xuna bine art ki ziyek ihtiyacı ve barani ve abi hebe mağurat sevktin balwe ve seriyede barani dbayna vunu hayvani ve tev ve zeyt xulun çabe bir sina binin ki kar bir inkar bke yani Rabbul Alamin Xudaya ek tasarrufat ve kainat elat ka Xudaya jberwi hoye mecburin ameli salih Xudaya xura abdi tibkin ku emnekin peşyame cehennem. Muhafaza bke inşallah. Seydamen damana bere hat em navbere ki bidin inşallah pişram edisa. Bername xobdim dominin temaşavanın heja em çanda xamsada bxazin pişra inşallah em bername xob dominin.
آسان کسی لدوان چد برنی چی را شیطان شیطان یاوی وان بکن ظالم و خود الناس یاوی دبر ظلمی دا در باس بکن امری وان شیطان یاوی وان بکن ظالم و خود الناس یاوی دبر ظلمی دا در باس بکن امری وان پیغمبر و اولیاء هنک انسان قجبان ودا بوان راستی و عدالت شانده جیهان جهجم شیطان و ترسا منو کن کافر انسان حوان در جرابون بکشی و شوان جهجم شیطان و ترسا منو کن کافر انسان حوان در جرابون بکشی و شوان تاریخ نبوی شاهد جه پیغمبر پیوا خوش مظلوم و فقیرا براستی ذکر نه قربان کسی دنیای دا وکاوان ازیت نبی حتی فرج شهید بون دبن ازیت گران کسی دنیای دا وکاوان ازیت نبی حتی فرج شهید بود دبن ازیت گران مزن بکه خدای جو راضی به برهمک پر خوش بو ج برهمک کوناره بو خداش برای می هنرمند راضی به سیدای من ادی وقت 10-12 دقیقه ما ان شاء الله چند دقیقه 10-12 دقیقه می سر مجرا خبر بدن تماشاان نیجا برنامه افطاری ایرو میوان ما سیدا ملا انور قلیچ ارسان سروک اتحاد العلماء مد قسمی اول دا قسمی کی سر عمل صالح خبر دا و کیجا عمل صالح تینا حسابه حتی سیدا جمره بحثا هناك عمل خوش کو ج عالی غیر مسلمجی کو تینا کرن اوانا عمل صالح بین حسابه جی لوی دنیای فایده وان بلکی دکی جوان آخرت و فایده و نگه نوان لورا اول ایمان لازم جبو عمل صالح بشتی ایمان ایدی عمل صالح تین جامعه هناك سیدا من عمل صالح و عمل خراب قاوی کمر بده کله کاهو یعنی جبو هی باشتر بفهم کرن جوا که دا توپلمی دا دناو انسان دا عمل خراب جی پر هنه و ایکو عمل صالح استعمال دکن و عمل خراب جی بوان را دبه که هبن دما کم وانا بدن کله که هف عمل صالح و عمل خراب مروی چه هر دو یفهم بکرد انسان که دبه که هر دو جی هبن يعني أنا إيمان هبة معلوم عمل صالح وعمل فاسد عمل خراب دي ويشار إيمان هبة تابي عمل صالح وإيه خراب رجع قيامته خداد به والوزن يومئذ الحق عندي إنسان يعني تحزورا خدا وعملي بي صالح وإيه خراب بي ölçmüş kirin بي tartmış kirin وقتا عمل صالح زيادة تربة خيط علوية عمل خراب تبع فوتك يعني خويوي وعملي خراب جيكريه مادام ايه صالح زيادة وعفو دبا وكي انسان كي مثلا ده امتحانه داري جواب خوي زيادة ايه مثبت جواب ده ايه كي مهبنجي دي قازانستك انسان كو هر حضور خدا والوزن يومئذ الحق يعني ما قو حزتي عایشه بیارسته انسان ان پر ده حشری ده پرج چرترسه
جخو پیوا هر کسی بیرد که وقتی که بر پرا کوپریا سیراته یکی وقت دفتر عملاتن که عملی انسان صالح پرا یا خراب پرا و یکی وقت بر میزانه عملیت تارتمیز کردن انسان پرید پرسه ده ترسه جخو پیوا هر کسی بیرد که اكو عملي ويا صالح زيتر بن دي عملي خراب تبع فودم لكن عملي خراب زيتر بن بشرط يكون نكهت بكفري ضلالتي معلوم كفر يعني بليه انكار خدا وان اركان ايمان كفره انكار الميجي كفره انكار روجيه كفره مثلا روجي انا خد على ركن كي ركن اسلامي روجي الميج حج زكاه وتشك خدا واجب كي تشكي بالقران ثابت بافلان تش مثلا خدا تعالى امر كده يكي بيجا مثلا غيبت حلاله بي كافر دبه çünkü Kur'an-ı Sabit'te gıybet harame. Eziyete insana حلاله بي كافر دبه انتشك مخالفي Kur'an'ı بي küfre. Günnek hedbe küfre indi diner قنجيوي وخرابيوي. عملي وي قنج زياده به عملي وي خراب تبع فدك عملي خراب زيتر به بقدرك عملي وي خراب زيتر به يا خداي بابج جهنمي يا جهنكي قنجي عملي وي قنج هم لا خاطري وي عفو كنابي جهنمي جي سو عيدي خداي لكن وقتك باب جهنمي جو عملي وي خراب زيتر خدا عز وجل داوي جهنمي قدرك جزاي وي قديه جهنمي درتي دي سيب جنتي مثلا Peygamberimiz Aleyhisselam bahsa ehli cehennemi ku günahkar için cehennemi en son cehennemi derti o te cennet bir yekte cennete beri yani du bütuni ehli imanı da ev cennete derti te cennete ber sabi ki cennet cebiye cihanema de ya Rabbi valla cizmrana mar cennete cennet tijaya Xudad be esbqan di du mülke dünyaya جيب لنا راضي دبر يا رب راضي دبر ياخذ على ولسنا جيكي بقدر دو ملوك الدنيا ياخذ مكان ديك ابيا ان ايك صونج جهنمي دركتيه يعني پیغمبر عليه السلام بي جبروي هواي خدا حفظا مرك انا ده انبياء خدا ده پیغمبر خدا الدنيا ان برش كفر ترسيانه بني كفر بتون عملي انسان اي صالح قنجه تماميله امحاد كبوشي دبر وقتی küfür insan çedbe küfür memleketi meda fikri batıl mesela sosyalizm komünizm de beni perda kavmiyeti de per insan sosyalizm komünizm hatta kendine aleyhi İslam'ı per insana medi de zamanı meda mesela dava kavmiyeti bu tabi kavmiyet per ve gülah gibi lakin kavmiyeti ser kavmiyeti ne sakin çünkü kadın küfrü kadın aleyhi İslam'ı aleyhi Xuda hatta inkara Xuda hatta hakaretal Xuda memleketime ha mesela hinki insanı ko mesela kadın birin perda kavmiyeti de çünkü komünizmi ha rojiu İda kurbanı, İda Ramazanı van hatta roja cem'i txosaban tista tebhlinin nauzubillah ebiya küfre şeytanci vakti insan desabed insan kad bini emri bir insan hatta vil küfre qrasanake cennete mahrum nake nebe küfre ebediye müstahaki cehenneme nake devce bernade zberwi havay محافظة كفر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. Peygamber'e daim ve duat ya Rabbi hifza istedim şu küfrü o fakiriye kod bes sebebi küfre nauzubillahi ki insan fakiriye kafirdir. Yani en per enbiya Xuda bile dünyada per küfre tırsana. Guda günah dibek Xuda afu bke. Dibek ko merhara cehennemi sonaviye afu ve lakin küfür ebediyen cehenneme. Jiberwi havay yani ameli harab, seri ameli harab da küfre. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de bir haft günahına ku ev ameli harabın, muhalifi ameli salihin ev mubiqat yani khoye khud cehenneme da değilin yani illa khoye vam ke cehenneme evvel şirk ab Xudaya merz Xudara şirika çeke tabi inkara Xudaya komünizm bir direktmen inkara Xudaya lakin sarriye erde yani komünizmi pe ve kese Xuda inkar nekiriye ama kendine küfre ekser şirika çekine. Mesela müşrike zamanı peygamber da peygamberi mehad naf kavm ki müşrik da atşandan mesela diyorsun ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Em ibadet zaman putarana ki lazım kıvana menizi Xuda'yı mazlum bikin. O şirk peygamberi Xuda Kur'an-ı Kerim'de diyor ki
كبه شركه خود تعالى جنة سري حرام تك ويكي كبه شركه فكأنما خر من السماء وكجا آسمان ربكبه والناف دارو برو حسناك برام پرچبه الشركه اوه ابيا الشركه ابديا انسان جهنمي دا ديله ويكجي سحره سحر اگر küfür hingi şekli ve küfür şeyde bengi çenabe sihirci günah ki kebaire khoyevi illa yibke cehenneme yeki de hayata khoda tevbe neke yeki je khorna mali yetima yeki mesela khorna mali yetima ki bu kho agir kho abji günah kebaire o yeki iftiral yeki bizina mervi iftira ksan pire ki bke bizina evji günah kebaire ravaş harbe yeki mesela meru kafir müslüman kevin Arşiha merv cephe jwana beylo boram cadana kes harbi beraber evji günahki kebaire. Yani jbervi havay ev ameli kharab. Ameli mesela karşı ameli salihin tepsik bi emriya khudana bi emriya peygamberin o insan müstahaki cehenneme khudatkin. Bini ana Ramazan maha Ramazani ev ya amel ki salihe. Maha Ramazani peygamberim aleyhissalatu vesselam bir iki roşi bigre o zamanı khum hafıza bikes günaha. قوي خود شعبي خود دستي خود نجي خود بان أعضائي خود ش عملي خرام محافظة بك حتى عيد بسرداتي هاوي كنوج ديا خوالدي بخدا بتوني قلايو عفوتك خصنا عاد بيده باسينا أنا مها سوا ليلة القدر خدا بليلة القدر خير من 1000 شهر سوا ليلة القدر حزار ما هي بخير ترى بني بيخمبري ما جار كي مثلا أصحابي 4 سكت هابي لقوري خدا بيردا صانين دبيكي بنو إسرائيل جو أمتا حضرت موسى چه حربه هزار ما حرب که 83 سال tabi ömrü van 300 سال 305 سال 400 سال ömür که ümmeta peygamber ömrü van kenen ashabi dilivan bu an sevte peygamberci diyorlar ümmetam nagize ve fazileti Xuda azze ve celle nerak dilivan bu an sevte o sürete kader nazil ki inna enzelna fi leyletil kadir leyletul kadri hayru min 1000 şehr ya Muhammed men جوارا في قرآن نازل قال سبا ليلة القدر سبا ليلة القدر بالتالي وان عبارات كن برابر عبارات وي حزار ماي وي بنو إسرائيلي كريا يكشف كي خدا في قنجيب في أمتي راكريا جبوك أمس أمتا حزدي محمد قال بسوي بروام صلوات الرسل بيخمبر بينك صلوات أن عملي صالح جوان عملي صالح عملي قنجة بيخمبر مدبي كي يك صلوات كي سلم بدا خد على ده صلوات الرسل بدا ابن سوالي تقدر مش سبكي عبادته خدا بكن خدا دبي پیغمبر خدا دبي bütün günahı بری عفو دبن وك حزار ما هي يعني حشتي سيصل عبادته خدا كربه سيدام د سوال كنك مان ازوان جو برسم يك جي دناv cemaate da dinav Müslümana da dinav civakame da enek insan hene tedi fıtrete kavani pakıj heye le د عبادت فرض دا و د عبادت دین دا جی سستایت کن دما که دویجی والله دویش تنبلیه و ج قرآن دیتینه یه و جوانا را شد خوازم میجن یعنی او مهکا و هادا نری روژیا خود خو یعنی جی د وقتی لمیج دا دو وقت کسی وقتی دن ناکه کرم کسی والله عبادت بساب گوشکی زور کی insan خلاص که بنيرا أنا لفر قازان كي هنجف هبه او يك درهم كي زهير بكبكي وي هنجبي تبنا حرمينه بني مرجي هنجبي هيك ناخو بني خدا پیغمبر خدا دبي أفضل الأعمال إلى الله تعالى أدومها ولو قل أن أفضل عمل بال خدا عملي كدائم السيد دائم كه ولو هندك باجي بني روجي جرتن وانا ركن اسلامي المسكين ركن اسلامي حج ركن اسلامي زكاه داين ركن اسلامي تبكي خدا قرآن الكريم دفالرجا امر كريه مثلا وانفقوا مما رزقناكم خدا بمالكم مدايبه ارض اسمان روجي هواء مجوره مسخر كريه رزق وجه ارض دردكم يكون ندن طماعي بكن خدا دايبه ونسر عباده خدا فقير ندن günahki kebaire hatta roja kıyamete خدا دبي olsa hasen seyliz hasene perçiz hasen sordu bin cehenneme de insanın zakada khuna da ve seri şevkin pistavi kelakavi enyavi bin abiyavi zakada da tekliye khasine te da yani emre خدا ek mal de خدا o خدا de un bedin azici yutacakım maha ramazan mesabe maha ko خدا تعالى عمري مر 7 سال به 8 سال به
بحق و بأركان و بشروط مر روجي بقرأ خوي تعالى قلنا مر حفظي صلي عفو بك مر ستايب بك ويساقط عقيدة دا ضعيفية يعني إنسان كي باوريه براب خدا و پیغمبر مدوي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه یکی ماه رمضان روزی بگیره بی ایمان باوریه که برای امری خدایه و احتسابا حساب که کل روز قیامت از روزی دیگرم بی عملیت کم از حساب کنم خدای تعالی مکافات مبدا من هاوی که یعنی خدای تعالی بتونی گناهی عفوت که حتی پیغمبری مدبی خدای تعالی روزی فرض که برو بسبجی قیامت شبه مثلا تراویح عمر حتی شبه عبادت بکه می سنت کره ایک برو روزی بگیره بسبجی قیام ربع عبادت بکه حتی عیدش گناه خودرته هاوی نوز دیا خوبه ایک عمری مروه 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 6 سال 7 سال تبد گناه در باس خوبه و مروه بشفکی بدهر و پیغمبری ما دهی پاسین تمامیلت کدی اعتکافه پیرگی کدنی اعتکافه جبو که سبا لیلت قدر محروم نمینه پیغمبری ما علیه الصلاة والسلام دوی ماه رمضان دا شفکی هیا كوب حزار ما هي ايه جي محرومه او برا محرومه محرومه رحمه خداه جبر وي هواي يعني خدای تعالی شفکی که عبارت 83 سال مکافاتا بیده مربی ای که نکه باوریویتنه وقتی باوریتنه به ایمانتنه نعوذ بالله و چی سویکیه که خوشش یعنی ناوی دو 365 روزه ده یعنی دو ساله کی ده ده ماه رمضان 10 روزه پاشی ده ده پاشین ده شفکی ده يعني خدای تعالی عز وجل لعبد يخوك معناه يكو بيعفو بحداد حديثات قدسات خدا عز وجل دبي اگر كون نكي برمورن ازي قاف كي برورم ون قاف كي برمورن ازي ده قاوا برورم ون بمشي نورمال برمورن ازي بهرولي بسرعتي برورم يعني كناتي بالرحمه خذ يعني ون عمل كي هندو بكن ازي بالرحمه تاخذ شن قاتلوا بكم يعني خدا عز وجل رحمه خدا بارض واسمان خدا جمالا مسخر كريه بني باران دبارينه ها يرو احتياجه ما بارانه كو بارانه ابسرتاني تبدشه ای مثلا خدا عز وجل یعنی پیغمبر خدا دبی نبارانا باران پریویش زکات نداینه انسانی که زکات خود ندن قطع زکات بگه خدا جی قطع بارانت که و پیغمبر ما علیه السلام در زمان حضرت عمر دا باران ناباره حضرت عمر چلی مجا بارانه تابی حضرت عباس ان یاسلیوان بیه حضرت عمر بدسته حضرت عباس که دبی یا رسول الله چی دبی یا ربی ولا پیغمبری تا وقت الحیات بو ما بوی توسلت کرشته احتیاجی ما چو مدخواست و باران نادم باران دخواست ایلو پیغمبری تا وفات کرد نابینا مده حضرت عباس آپی پیغمبر ان یاسلیم ابدسی یا ربی تی بخاطری که باران اجماع ربارینی حضرت عباس دستی قبلند کرد به یا ربی والله این امزان چما باران نباره جری گناه انسان دا باران نباره و امزان چه بکن جی اوی بباره کم توبه بکن استغفار بکن اوی باران بباره بني خدا عز وجل دبي استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا ربكم وانطلبا غفرنا گناه خوش خدا بکنه توبه بکنه استغفار بکن اوی خدا عز وجل پر عفوکاره گناه عفوت که يرسل السماء عليكم مدرارا اگر اونج گناه توبه بکنه خدا تعالی آسمان سر و بریجینه آب کی زیده باران بارینه ایرو بقاترلیونا بترا قامینا ها بسرد عرده ده هره حقی انسان تب توبه استغفار خصوصا به ماه رمضان دا پوسمان بز گناه خود پوسمان بن صدقه بدن پیغمبر مدبی صدقه دفع بلایت که حتی حدیث کی ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام به اگر بهار به بلاب سر انسان درباس و گره صدقه بدن يعني أنا خوي وان أراضي مزرعة حق هريك جوان قاكي تشيلكي شرجي بكنها قوسيان بسين مدرسة فقير فقراء فقير أرى بيجي يا ربي باراني مرا بباريني إيه مثلا يك شرط الميجا باراني بيخمبري ما وقتي لتشو الميجا باراني أمر إنسان تكر خو توبة بكن استغفار بكن ظلمي در كبن أكر نابين أو هنكلا نخش باللهب بين وبيخمبري ما تقول جلي خوي طن كمل خوكن ومثلا بزليلتي بفقيرتي بحقيرتي هرن تشولي حتى حيوان بخرا بن اختيارا ببن مثلا صبيا ببن جبو خاطر دلي خدا جبو ذهب وبشوته بلكي دري الرحمه دري باراني سربك
ایرو امدنیر وی غضب خدا به تلوکان پیشه انسان باید 2 ساله اوی ایشا قرونا چی بو یعنی حتی حضرت عباس به تبلا سری انسان دا نه الا جریه گناه انسان ته اورانا به جای توبه دا انسان توبه نکن ده گناه خدا زیادتر کن والله این استرسم که خدا تعالی قیامت راکب دنیا تبصری مدا خراب کن ایجا هیویا مش خدا هک خدا تعالی توبه جمره او جو بتونی مسلمان را انسان گناهکار و اهل خیرات هب توبه بکن نصیب خدا تعالی عز وجل عمل کی صالح جمع تبر بکن نصیب آمین خدا تعالی حفظ ما بکن اتباع نفسی یا شیطان یا طاغوتا یا خدا ناسا یا یهودی و خریستیان و کمونیست و لایق وان ایکو بالشبر برود خبتن والله اینکو عبد خدای صالح جی اسلام دور بکن خدای دور بکن و زخرا جی ظفر دزان وقت انسان کی اسلام بن ضلالت لباخو ظفر کی مازن کرنه حال بکی پیغمبر مذبه يعني حضرت علي رضي الله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها اگر خدا بته یک انسان کی بینه هدایت يعني اشترج الدنيا وبتوني بالنعمة الدنيا خيرته يا ربي عملي صالح ما تبرب كي نصيب آمين إذا ما بكيش عملي خراب واتباع نفسي والشيطان وأهلي كفر ودلالته ويا ربي طاعته ما عبادته ما روجا ما لميجا ما بتوني دعاء ما وعمل ما صالح عفو بكي وفي مها رمضان في دهي باسين بكي كفارة جناح ما بري تب ويا ربي الرحمة تاخد باران كي بشيني سرمدا آمين يعني ام بأميد وبهيوي نمين يا ربي آمین خدا خیره مازم کسی دائما خدا جوار زیبا سر شعبار آتن خدا جوار زیبا سر چانیش میوان ما ایرو سیدا ملا انور خلچ ارسان بو سروک اتحاد العلماء تماشاوان هجا دم کندک ماجبو فتاری رجبو دیار بکر ایدی امی خاطر بخوازن جوا امی برنامه خوب قدینن برای می هنرمند برای می özcan اویج مره دیسا هلوستکی بخوینه و دورا ان شاء الله برنامه قده سبع ميدي ساعات برنامه كانوا ده بهدوره بن امانتي خدای بن و بمینند خیر و خوشی ده Geldi geçti ömrüm boşa. Allah'a kul olamadım. Uydum nefse o şeytana. Mevla'ya kul olamadım. Mevla'ya kul olamadım. Geçti ömrüm boşa, Allah'a kul olamadım. Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse o şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse o şeytana, Mevla'ya kul olamadım.
Aktırmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Aldattı dünyanın telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Aldattı dünyanın telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Mevla'ya kul olamadım. Bir metre bezmiş lazım olan, Mevla'ya kul olamadım. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım.